bathi ngikutshela ukuthi iyona indlela esiqoqa ngayo inyanga yabantu besifazane ikhona lana eWestville Prison ababahla abantu athi ngibabuza ukuthi wena eka kahle makeup yini nitha ibilo jakho lo ifakile wena nontokozo nithathaphi Bana ngale rouge. I think kwa mina ngivuseka ngayifaka namhlanje akusenani. Njengamanje sikhuluma noNtokozo Gumede. uNtokozo Gumede yena wathulela ingane khona la ngaphakathi wangena una 18 months. Abo mfethu una 18 months. Ingane la manje ingane na 17 months. Oh okay, ingane na 17 months. Wena wangena ejwele uyithwele yebo ngina 9 months. Oh una 9 months. Uvela uzobeletha. Yebo. Ungena wenzeni we oh ingena ngokuthi ngasesamahale izitolo zabelungu Angiqondile ukuhleka okay come back to life manje uyazobikela mina nje konke uzwela yazi uma ukhuleka uyoludala abanye noma ngekho umdala bakhona abanye abadala basemzini nawe ifuhlele ekhaya abazali sebashona seniyodwa konke ukuhlupheka kwabo babuye bazokutshela so kwasekwenzakalani ke uzofika usho like ngichaza ngokuhlukumeza babakhe bezofike la fike lesinqumo esasithatha sona isinqumo esasithatha sibangasihle ngifuna uqamba manje sababuhlungu sabasihle isiphi leso sinqumo isinqumo sokuthi sesithatha umphefumulo kamkhwenyana wakhe but kwangafanele nilo babili siso babili sisona ngoba ukuthi emhlukumezeke kakhulu wayesehlukumezeke ngalolu hlobo leyazi na umuntu manilamana salamana nosisi wami imlama nosisi wami ekhala nami ngiyakhala uzwe kuyazwela mina even ejele ekhala nami ngiyakhala oh ikhona babili la sihlala sobabili sihlala endlini eyodwa uma ekhala